Evo, ovo je tvrđava u Komarnom u Slovačkoj. Ovaj natpis je na latinskom jeziku. Ovo je bila u vreme kad su Turci opsedali ove krajeve. Ovo je bila Austrija ili ti Sveto Rimsko carstvo, u kojoj je sve do 1844. i u Mađarskoj do 1844. zvanični jezik je bio latinski. Otuda su svi natpisi na latinskom jeziku. Ovo je glavni ulaz u tvrđavu. Ja sam nažalost stigao malo kasno, pa je već zatvoreno, ne mogu da uđem unutra. Inače, naišao sam na podatak da su posadu ove tvrđave činili Srbi. I zahvaljujući njima, Turci nisu uspeli da prodru na levu stranu Dunava. Malo dalje ušće reke Morave, verovali ili ne, reka se zove Morava, izvire skoro kod Poljske u Češkoj, u blizini granice sa Poljskom i protiče kroz Slovačku i ulive se u Dunav ovde kod Bratislave. A Bratislava je na samoj granici, Bratislava je na Dunavu, a Dunav je granica sa današnjom Mađarskom. Eto, interesantno. Srba ima svugde.